Ngikubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli ukuthi banzolo sekulisela zona-ke iy'ndaba ezifika ngaso-ke isikhathi njengamanje-ke ku-trend laphana-ke yena-ke uSiqiniseko Mvelase ongumlandeli-ke wakhe laphana-ke umthandeni-ke uMfowakaManqele okumlandeli ngempela-ke ohamba phambili-ke kubona-ke abalandeli laphana-ke kuwona-ke uTikTok usevele wagadla kuyena laphana-ke uSizwe MfowakaNdlovu naye-ke oseke watrenda laphana-ke ngayo-ke indaba yokungena laphana-ke emcimbini kamthandeni obukhona laphana-ke njengoba beqala-ke bona-ke unyaka uSizwe kuMfowakaNdlovu wayefuna laphana-ke ukungena laphana-ke kuwona-ke ama-VIP kodwa-ke engazange aze alithenge lona-ke ithikithi yena-ke laphana-ke usevele watalajwa uyena-ke uSiqiniseko uMfowakaMvelase mbukele awuyizwele-ke nangu uSiqiniseko. Sizwe Ndlovu, indaba yakho nkabi yami isithanda uba isicefanyana impela isisicefe kade ngizama ukuyiziba. Ngiyazi ukuthi mfowethu wawubhuquza lapha emdletsheni njengembongolo wathi uyongena kwi-VIP hayi bakwathiwa cha bangena banjengawe la wawungaphethe nathikithi. Angazi wawuthola ikhanda elikhulu usuka eThekwini uye emdletsheni ungenathikithi nje wawuthi uzongena ngani. Isidinyanyana lento ngoba isidinyanyana nje lento enokuzenza ama-VIP ngoba ekugcineni kosuku abaculi mabezama ukwenza le memulo yabo le mcimbi le abayenzayo ekugcineni kosuku ze bebenefit ngoba emcimbini ofana nowasemdletsheni kwangekho iponsa. Iponsa ayisagqoza emcimbini kamaskandi. Niyahluleka bafowethu ukuthenga amathikithi nje. Niyahluleka nonke nifuna ukumenywa, nonke nifuna ukuthola izinto zamahala foreign bafowethu. Ngodumanyana nje olungasilelwa ka-TikTok. Nonke bafowethu senifuna ukutreatiswa ama-VIP. Foreign kangaka. Hayi kwahleni bafowethu kwahleni. Mawuzoba ne-access mahala emcimbini uthola i-invite. Kunomehluko wena wayithwalela ikhanda lakho waye emcimbini. So uma kancane ukusicafeza ukuthi bani isicelo. Wemabhinci imaningi yabona njengamanje ngifuna ukufonela ungizwe Mchunu athi simfonele ngifuna ukufonela ungizwe Mchunu siza ukuthi ngathini umlayezo wakhe kubantu emabhinceni esalindele i-album kamthandeni asumfonele ungizwe awuthi ngumfonela nansi avele yaring. Hello? Yaba sabona bhuti Mchunu ngizwe Mchunu. Ninjani bhuti? Sikhona. Bhuti wami sila kwi-media uMaskandi mfowethu besifisa ukuzwa kuwena Mchunu ukuthi mhlawumbe ungathini kuwena wena njengomengameli wamabhinqa Angikuzwa. Ngizwa nje uJoje Duze ngimbuza angikuzwa nokwazi ukuthi ngubani, angikwazi ukuthi uthini, angikuzwa mina vele ngikhuluma nje nami nje. Angikwazi ukuthi ufona ukuthi ufonelani, angazi lutho nje. Ngizothi ngiJoje nje kuthiwa ungathini ukuthi. Bhuti wami uthini kimi? Uthini kimi? Bhuti Mchunu la sikwi-media amabhinqa besifuna mhlawumbe umlayezo wakho for Bhuti Mchunu. Okay.